ubwa nyuma y'uburwire bwa shukari hamwe na puresha kweyongera mu batura ekitongore cya gavumenti cya microfinance support center kikwatanise n'irwaro rya Nyakivale baragurira abatura hamwe n'abamemba ba Kebisoni Sacco aha rukiko rwa Kebisoni Sacco urwo kumara imyaka 20 umbuhereza. Dr. Aston Tumuhimsor medical officer hirwaro rya Nyakivale nagira ngo habarwire 300 abakibirwe nshanjo na 8 bashanjirwe bine puresha kandi 52 barwire shukari nangwa bindi tubafire yo kugiraguruza kandi abantu nga 500 abija abantu binja abo twakwata abantu batambura batine kuba rukushasha tukabagambira ngo bine puresha tukabagambira ngo bine shukari abamwe bakazahirwariro bagira ngo ine puresha bata babahaniciro mbazi bashango mu irwariro gutarimu bata eriza abantu bija bine puresha ziri yahigura umunonga oguna ingeragira ngo ibyoma byo kucebera indwareze hamwe n'imbazi bikire bico mu marwariro minji agitu tegarimu bashaho bakumara kandi ukuri kurwari yeco uzahaci ebinte byo kukozesa byo kwejunuza nozo mu irwariro ushanga amarwariro minji gatine machine zo kukozesa nkaza BP machines za weighing scale erumutera ukora harimo emwe rumekafa abatura bo borekero kusima kwa mana bwo buherezo bu kandi nibagera ngo bashyikire ku bantu babutunga bwa nyuma yo kwaho bwire buke twakubentu tungo buhereza nkobu nito tukabe tuganyirwamo ngwe tushaba government buhereza nkobu egume butuseho na munonga itwa abantu benyuma cyamase kwakwa twine ubwo buhereza umubwirongo tukirwa n'izindi ndwara ezukusasa nkensi bonka kansa abebembeza no bagira ngo government eshemerire kugezaho okuteka hemyanya y'abarwira aba baragumene bafunira mu imbazi abantu benyuma barebere ukubonabona kuhango kutagira aba doctors abarwatarana n'ebyo special mwe n'abantu nabona habwe mbazi nitwenda kusima microfinance support center habwo kuganizinga iki kintu cy'urungi cya medical camp aha rukiko rwabona Boaz Tumurorizo no manager wa microfinance support center habwa Kigezi region nagira ngo abantu bayikire kumanya ngo tukugera ngo no kugaba sente konka kureka bamanye ngo n'abantu nababani benda ngo bafuna amagara marungi tukuzaguma nitwereza sako kugira ngo hereza abantu sente zonka konka twagira mu kitekateko cyo kugira ngo tubase kushira ba member twatunjira mu kishago kugira ngo betenere hamwe arukiko tubase kubatera hentekateka twanatansize hamwe n'irwaro ya Kibare Gashakwa Gilbert Muhanguzi.